Ilsa nimbola binakana biokani panisia matikmena yakabini sigini ko sa bolak tingwana ono nangona maibiti wero sang bulan miniti me ono ngosa wachungo wero sang bulan miniti metin kandua nambong lising tu city klani me Australia mbak sawe korna bae bae korna ba nak lebu to babi ni nak start chukani baka lebu berto na biokani erto siam chukumeni kuwa kena main dua ngang kora bital no leka nga la kena baka na numiti ko ni yambaki ba ni program ngo ni tala no wi dokter ti totol tungar to siningau na sa ka mengona kaba ni yambaki ni kena tikabuna program ngo karona numo kela bo me doangana bitala no rusuri tinga merona wekanda o tal sunia baka modem balena suba ke nongu weka nongu kai o manasa tuida kau siam sartu kuma i Australia kabini kuwa tiku talangang ko labo metona mi bitala na minda rele style ngona ni tik bu ni ngona nakiti kina mea tik bu kina na program ngo iya bambul sartu kan bikim ni sara buno ta bangau ni siam tiku mikina au ni takani rongo binaka tukani na biuli buli ni bitala noa tala noa with Dr. T. Yang bukan kini bakarau dan rongo talma na nanda share to rongo tiku na bimadao share to toka na bono to moni mena tiku butaka na nanda bitala noa sikani ko binaka bakale.
Sa totoka na Ministero ya baka mbula sa tsaka ni bikim nito to kusara na siya mati kumana bubala na kau may totoya na bubala na naibalo na ratu bitamani tau Jim Delay ni bula binaka bubala na bula koro kay ndora nang kutokan ni goma niwe bula binaka Zora Felola Osikai Feilo dombula binaka binaka bali besar bikim din nasya mati kumai en bitalo na nakabnikua me kau sabak matal takato madayan ngone baka nanumi ni ambaki ba ni prakramungo ni talano with Dr. Tie da babi binaka ni solitune vengu ni mbula na kere tika bum na prakramungo en Ronando Rosanga Wul bulo pereli ne ka Rosanga Wul kabani singa ngona kene sa Ronando Rosanga Wul kaba na singa binaka ni kuwa kero marau ke labo ni sa tho mai ndo ngonong ko wala labo baka mbula matamai kita bakira matana biokan ni uti take ngoleni bi tal sunia ke nongku kayo manas naklabo Nakasaka na vesuriti mana ya kawini kwa mana mai tarisi na bukun ni nutato mendambi chikongo ba bana bana kabale buna na nomuni bitu kun na leoni bono na kena tiga bu mai na parkaramongo ke baka siang na bakararong se na lebuna kan ratumi baka bimbir na ngone or na tinanda or na turanga lebu talaga na kan dara samai baka tero na parkaramongo kero wabi talo takachiko ke dokter tin na bula saud cerita tiga buna bulungo ersa takalian leo vidra tu sangkai lang kawal tuk ngango sabakan jauh tek sar tuk nanon rakat ni biran wakanda kira non rubu bale merarong da talmanda nando monro irna wakanda sa liwiani koya u tali takakin na kena mai sole uta kisen kena mai maro takiti kona kabanya mbaki ndar program ngo awam botani ilewu era tali tak koya u baka benaka o maro tak na bisurati ngo baka bulati ko beken raramba na lewe viti na o viti bati kero tu moram bati kikio na sana tin kaba na kona baba ni buro ni ndo tali taka na varong mana program ko na ni ruangan de da ke Europe le ya da sar bendo na bita mana to me Belfast na woli ko ke lanti rong da to na vital no isember ni da kana live ngo ni ndo turangan ni nasau mai na bukele bo me kenda ka ko na kena tiga buna program ngo na chinna mada virna ngone ya o ye wa tiga buna barang kako sangan ndar ka biso taka na nungu tali taka na lewu na kaya buli da ko me da buni ko sangal wani ko yo mandanga na kena tos ko na kango e baka e da sanga ngone ti ko ngamai no da bia buli da lewu na ka na single de baka ndara buli o weekend baki no baka bina taka na nito mai sota na bio kaningo me kito mai baka dim taka na bina ka na kena sa di ti ko mai baka malabu bana embaki na program ko bina wale na kuna kawale bolobo tola pampul sarong bital tal sunia Belum binaka Dr. T, belum binaka bikin rona itu kanin ro boy te vital singa na kabini singa ni kuwa au bikin da bikin juga ni non da biti na sana tin ka wani non da biti bikin munin na biwekan da usia mati umay na matawa ni bingaran mo na talno with Dr. T maruta kanan suri te na kabini singa ni kuwa tali ni daraw ni may sita kana na dabe Kira ni wabur bakasa magina nondombula. Usi bino nondombula begitu kei. Na kena do dunge ni ka nasanga ime nda warara mataki. Santo na daliu. Kasabo ite chukin na batongo. Kanda kilachi ko na bibekani. O maruta kana bingo na kedo ndo rongo tako sobakina. Na batongo. Sanda wabur bakasa kanda bibu ka baliu gina buturara ni bingara chukina. Sengola na buni lotu. Na buta lang ni biwekan ka dona kai bona no mabia una bimbini na kasema biwekan en vi asana gina vi bonwo ke kandon dun menta vi kiliki no usi vininda kawito ke ele una una sabaga me ali chu weekend de sono ngin pulo wango kaurida esenga talindo na bata e chico en ngonongo me bagata na bata ni talno with Dr. T sando vi bona no weekend en kanimbula raramba
bula boga biwekani bula boga ninonda bise mati en nabin ragini bula en dalo rumo bikin tabu gitugani na kabini sikani kuwa boga bina bina kan renna numi mu boga tabi talanga na kena mai boga numi na bagi bani kena tawi butaki na bata batongo binaka Sebenarnya kuna kembali besar tal sunia tolong oleh sarang gobi manasa boleh benak manasa. Iya, sa tinambula abambula juga di Malvani boleh benak dokter T babi benak juga na visureti lagu Cugumai sini namaka. It's a huge privilege and an honor. Sa sonong sa nabos Bamba, sa main rich nabos Bamba, sa nabos Bakandao. So we'd like to wish Dr. T's platform happy anniversary 4 years. Congratulations. Why not chuba leo ver kada na followers ayun do talanga aurnika to new followers ko ni platform with Dr. T. Au mengus do chupa na vata binango na vivar ramatak na viambak sa CV. Au mi vandi nandin taka chupa na nangu bula mai viti sa me volak sarchungo ni chilina ambak na nangu me chukungo malvan siber sar chilina ambak wo chilim na ambak wada volak chukuna au china wal na ambak alak chuna kavio na ambak wabna tavalle buna vata binango ni Dr. T o kenda kada vando sema chumai na simna ni kona kabna ni kongo malvan na besa iburur da bandin din taka chukuna na platform binakango na kena vukiken a part of information na tuku lebih kakek dan tentu kela veo madanga va kambimbi wo na tavali wo nombrombula Dr. T vet ke weka mastakal and ve tuku show vambimbi verna tamba va ke yau vet na tamba era nebe ngon nebe singani mataka esa tungo en loman di platform na YouTube na ve matangali content erando tuku na share na ve episodes na ve podcast interviews da kawa Dr. T ni lebanongo no usando message lifestyle chico usando va na tavale ni level na information vivi na kausami vakanga taka sama yang sarva level yang va level no chuka malvan sa siang walenga ni yang ngo via sa vo tv na mba ke usando tukon los vira I'm able to sarra talanga na nungu wasi avieso so ranungu tokani so sami stava ngona kai viti so sangiri viti so me va venir na kata chupa vale kaleka na platform ni talno with Dr. Tingo wa na ta chupa le na kana vinaka na kana kukua na kana yanga vina nugumbula vaka vambota ni kenda kenda na varong chungo kenda sakla vina kana yanga vi kenda pa yandu dua ukata laki na verna semani vi kaniro chupa vich kan vi sai burbur me ndo chune kana vos ni va vina ka kinda vaki kenda kenda na kabna ni kwa sa vachu van ken la vale Dr. T Na kuna kembali besar kai manasa na kembali puna bosan ni pipa kalung kangata ke pambul sarcikan go bikim ni kedana siamat kumai bikim ni siamat kumai ronyo ni polatal ngamena buno ta bena besi buru-buru ta posti oni siamat kumikina semai viti la tahu ni ta mai viti oni bakorong tu kumikina yo bikiru matanga orang di kapan tu no tal ke kai manasa ayo satanu matu au sa minutu ni nanu mau sa ngulet apa tu gay matakan ni ko sa pambula mo Facebook. O Facebook nga kita pakai utal mo katal mo Facebook viau. Happy 4th anniversary. Au sa pami ni bina kana mo na libo sa pambul tal mi viau. Au sa kita talo katal vila bola mo. Ni ko ni bakibak sabi marotek ruruti ko. Sama ni ko no labo. Dormi sureti madame sona wakati merang wale main tapi biu sem tangan to wala bimamangan ni awu kina pasal klim na miniti menta marota ka matanga kina na tikin ni awu ngo labo na lista len bi kemuni mo vale sotelen na babi di pinaka bi kemuni labo kero na takoi vale na nongwa kota tak mena vakasa mongo ni ngone ninta songo bututu na ngone ni covid tin kaniwa era songo tumbutu na ngone ni mai viti o ge bakana numira meu dakawe sona tukuni sona serikali sona talano bir nangon ni na numiru cik dir na tuibal labo tamma tala ko numba kasama nangono satu kuni ni kini bikem ni na baka tutungo
Abina kising ni perna no kito ko na baleta ni runo dul ko no vir no kadoni borong tu ni ko kito kiro wada ka benda website me Auckland na fiji2hour.com au taleta kana ne no tu na February kiro le shot pat kendo no turang ni rewa o ben nebel na lebe wan nebel do tu na tu company bagarong rong ni na accounting firm to basic mai in Dobby Road lek lo dalla beach mero sama ken kana ngon sale enton ba kino ya akiro le vitalo to ka ko yo bakasa mata kana no monro website ya na fiji2hour.com na kini website am betul limu to mata to tatarma wata tambe kinto be doktati na vika baka viti na buli was baka viti na buli towo era la como be ngani to chuk men Islandia itu ada ni Islandia na runon dol kando kita le chuk Wellington kita kiro te butak sar na kids club na non baka buli de no na ito batikana was baka viti koya na lebu ni baka tatar la chungo sa mini kiri taris me kiro dakaba indo na website ya lako di chico mge na lebu ni so sangai kawa baka menta sa andaru sanga me ndore kene buku me daka me rauni taraira na ngoni kede na bese burabur lako chuma na baka nanu kita meni toso sarmai i Hawaii kita mai chuko kya ndoni na lockdown na ngoni kene da buti kino koya o sa isigni ber nanu kutu kuna me satiku busana becha ngoni ko sa singa kana buli sa ngoni bal esana tal ndor unar na lako kin becha sangor kurbuli sa singa bila ka kisuba era satiku saranga bakon deban koya ongere dikina ni nabi kasa bagadar cuma nabi dan bakia manislandia na vika me vital nota kisana content ni wata satu baleta na buku ni buli elevu na non experience obuna wetere sinona taka mena misa mai suba yo mandanga na ne romi satu patike kwa ya undrakana no gongoro ya na butu ni oni vika tu vika na itoke yo mandanga elevu na ka buli dakina didni susmena korro o suswat me betike ni tobo batilele non dakila ka vakabo ke donda la vikenda menda buli o kwana buli akwa da kachungo salivana mbaki esa levu ngana ka me buli autor telangana manugo dokter timo baka binaka windona wakanda eturanga ningau o saki betongabi nangone di me kira program go enduna umoni tuku levu tiko bua daka chuko kondona law firm ngai vakotomai o katiki na sona tuku ni beitoringi banua sona tuku makana korendo maro itu na kaims tiko bua sangai raida chuko kona kena tos kona program o koya la veta da kasaranga bagalevu na kena mai vivo setek ena buku ni samai la veti kenda kede ena buku ni levu na kainda sakila membele tikenda na nonton bula bata kena non de togo ora di tuku ni sangai sura ti chuko mana bata sona turanga enda rakoba le meviti o professor Paul Gerti me vaga ndeu do kwa naka enda dormenta di mitaka anda tukur mena mus na nonda langwa se na nonda ndali se na nonda wele se na nonda bosa ngai me vital no kwa le sutal kwa ene veka enda sana no mutiko kendra itoki ni seng ni ngabe kenda se kwa na nonda bosa kwa o baka bina katakina na kena me teko bona program ya ramo se mo rono ngone ro da ka basar ngaro na website ro o ne ro dor bolio da ka ko na YouTube ka ko na ro da ka na kango ya ro ni isema timbal ni kito chuko mirike la ro ni sema chuko kin na YouTube sangka da ka batana kena Facebook page chuko talanga so tal na vi bata tal so merando sema mekina na tambanga ni wambo tendana sana ono no mutiko ni narani sanga me buti da kana nonra ya sana na tambanga ni ndone bata erando ngole bakale bukina ko ya o mai baka bina ka chukina baka bina ka bale wana klowe sila kana buku sila na yalo matua mai teo ya brokina ndona ka bata kana maramango na nona da ngumu matua kana nona da viki o sanda o danga o na libro kai baka torong bi o sanga ka be okay sa te kona page ko kito tokon ya sa sini kito tokon wala nga sa bitu sungul kali monondo na follow sa Facebook ar sa tokon ke muno chuko doktati muni tomana tigunga na muni vingarabi na buku ndana ka wete okay vinaka nakvali labo nakvali ngol sargo be tal sunia motoronga nga se ngona ta pembe ko nia
Rei dan beka kina na program ngo anong kita ring manastal ngakin. Naka Dr. TV na wali hasta hindi ba talita na numuni wa magala ni tukun ni marama kifika na marama ni kandabu tau kena cika na bata-batongo ya au wa binata na bata-batongo nangono batu cunga tiga bukin na nangono ni lockdown viti sa songo-songo ke na bibuno ni tarak eu bingara bicu na bubuni balibolo tu na viti tu viti eu tonto sarang usanga imenta ka tuna ni tu operation na alut goindo na program ni untuk juga balibolo bola sabaga minda un richiu juga me baga minda mi baga nanu mitu yau ndo na italano itu ni bola tam ne italano ni nonro soto TV tapat ni kuliah nangono samboli gino TV me memboli kuliah ndo na tarro ngana tuyo saula ngoni ni be lubide aureda na bata-batongo baga sau mana tarro minda vital no kenda na kawito okay ana tiki buni no mukila iko kina no mukau kau reida ni ndo na yabu abu tiki kina na bata-batongo na nonta baka na numichu na kawito okay o iko manda ngoni ni be azaba na no mu itobo na no mu bala na no mu barau o kila itanihin na tarro ngendo na tui na ngauna ni vele dabi kanga itu da gendo na doru wemba kichini ka bitu membole na mela sanga itar ko saula angone mandani bi na ngongo elubini baka endo baka na numiau na nungu tiga bu baka muria mai na bata-batango na bagi rona undul na ngone ni lockdown sabaka endo kali taka chuna lungu na nonra dau surit chugar na dau surit na biulu tanga ka kila rawan inda sematikenda gin so na matanggali bata-bata ni bitalano ninda zuria ninda bilede aki enda sinikila ibina bonua endara ni baka biwe kanitiken dagina yan na bingara bini talano with Dr. T au reida na be ya sana kede na be kakede ndau baka duriki na keira na ndau surit mera may baka itabigina rawan ninduan na tiki ni bingara bia au ibara ni sematigokin kabaka me baka na numitigo biko si odeu iko azaba na ka mo baka maringketa mo marroya mo tango maka na kabini singin do bo bina chiki na kabini kuwa ni urei dale suna bana ambaki ni nonda ndo amure tu mena bata-batongo sabaka me ndo na bata-bata me bila vit me baka na numi weekenda so weekenda sangule da botuna nonda itobo nonda ibalabala sabaka me boliken dan tarai salemanda Raida mandan de lako ibina bunun ta sabaka na matutiukina ka ubo bina katiukina ni raw ni may tiki ni kena marutaki na yang bagi bani kena sabing garabichu may na pasapotang buna Na kuna valu sar tartalo marta kana nomu semata tale kina beka ni wasetik may na wasini kalo dina todo kwe na nonda na puno enda tikbu miki no di tikbu na kenda sistema bakatal nga kina kibir na linga ni besusu weekend na kilitani en puno enda ngoli tiku kina be bakana taroya membelet na taro membelet itu tevita na kembali besar na nomuni wasema ya bakasa ya lima sore nunggu weka manasok na kasi matal mai labo sa samtal minggu ko iya sebor samtal minggu mana o we bali sa talabe katuko nunggu weka tal sunia bat ki basta bunindilo na program ko na kenustu sarangaya menta bi baka nanun menta rele sutal kina non di tik-tikilo sarangan do kaya ungiti ubaklew beletenggo na nunggu taka o somikina na nunggu tiko mo ibiti nunggu taka na Fiji Museum ka uli buli talang kene university ni Theba na biasa buru-buru uli buli kina o baka na numi uli stali mo uli stali biti mo li yang tal kibira na nunggu banu ko tua baku tio mo li buli balangi ya na nunggu sanggali taka tu nabi tampana kene mo o sanggeri na nabi tuku kunia mai o sage baka samta kasindo niu o na mai marro itu nga don me wasia di bira na ka
o redi kin ko to saranga na kena yang ni bata-batango me wasia ni bir na ngone te ko saranga bir na ngone wil tal ngakin bi kada langkas na ka baleo manasa roma tanga ni wasia mai te na ngone ro manto sa mai sia maroke na program ke Iya, naka. Pamda tabale vero taulavo mastakali mati tartal na sakana menrubah rita juga na beka so membelata na nangona tibu miki na bata-bata benar ngona tal no web dokter ti. Usa rusa vosion natural usa vaksa juga dokter ti. Sa tapi beka me nuksonitar. Sa vaksa mana keritu baki da bek. Au ve vakasa mtak chumbek na au bambo tanu kusya tak chumi malolo dona ere adu ngumbula ena vengo ne keve nangono su dutalno takana na dona ere ma adu bikitu va matuval na nitu machil ni tu riuni na riuni va matuval ya orto la vita vini ve nitu tutu to vida che rurrocho na vitedini ya do vero na vitedini na nrutu kan rto na luven rto kan rto me mbula rto ke tumbu tak men rto sal la ko Australia ve ndotal na tutu ne tutu le me ke tu rto tata rto susunga me kan davu rto ke la ko me su sa mi sota chu va vitedini mi sa vigle chu va vitedini vorre la ko na senga mi le sota va tenra na boni via khani sa vigla itu sangai nrutu cilme na mataval me Australia nugo tatani ko sa leng usia ma sangai toreng nrutu tata tul cil na rin nun turin mataval na cil ni rin na sangai trace le style na buna ke tubu meki sangai vinda ni mai na henrto to do na kia na buna saya do kia na volo wili na buna ke to siendon dua na ni tu va vida kambakali sa livinda ni minon na ila bat ke vinda ni nalwen ve wal wando tu nalwen etu sangkai la ko mi di sangkai ndana tumput ndana matu wal le usra itu na ngona itu licir kana rin kito buk saranga itu raki na senen primary school ba kayo na ngona cili kana rin in kavi kemi na kachka mi le vin garavitu ndana ngona kavi na ngona masa khora kana reunion we had so much fun so yang gona na bigla misangka indana na isya ni vekani na nganu sa me vaga ke na tumal masket ko na nganu sa me bos ke batana ben rakay balay indon ang gangale we sulevia umini I couldn't figure it out what was happening but along the way ang gusangay nangano sangay level na buli the level bolo wili ang sangay intandan nga naka manganga ni num identity dan durong ada sunu mutundo tugon chiwa na muglay do you know yourself you gonna kayit you gonna ngonia na vano man no mugun kaw ubambo na nituloy sa takadin na reunion ni vanganga ting saranga vale buna na nanunggoy siyama and why am I saying this story? Na dambek na po na this is related to na topic niya ni Tiago. Nangon sa lamig na ko binto nangon rendre gabi na nangon ngay usando ba sarabot na pi podcast ni Enrique Merit. Levo na pi podcast o doner do talitigina na sanga tamuguli na rin business, na rin investing, na rin marketing. Levo na kay America well known don podcast rong levo go Jurug. Lago sa introduce ke usando varong to na podcast. Lima tama tan to levo. O varong to na podcast rin to leawan na kana varong to na bala. Tulios. Na mataw nga. Sa lago chiwo na baki 2019 misali 2020. Sa lago may na COVID tamata sa lago may bali sa isolate. O bambo na tamata sa lago talaga na technology What's you tamata sa people are trying to think to look for answers ngay aw talaga danangon na kadiw sa to na lago ka lago minisland din raba podcast nisland wala ba man TV nangon lago na podcast TV na platform en ramato na Facebook TV henranga na mainstream media de klain rasalag me social media ngay minsar nindo ay nilati mai wambo tanang de somehow danangon edi lati mo Dr. T gusa follow sara
ngai lakamen information with Dr. T sa ni lakamen information with Dr. T lebu tuna be singa tambu lagade na na be yasana yasana mba ni tia bula hana bula yasana lau iyo sa bula panika sa bula tu panika na kana vital no iyo to talaman na ti talaman na pambakaw na vi comment na vi den revaki iyo na au bambot na lebu na di yung mandang rongo da tu na vi talan no ambleti so berarti nunggu lus talan ni Torino gitu marwa talan itu talan berarti ni tutu so it was relatable lebu na rongo da na itu so it was more information and it was very empowering. Kilacho na murna kilacho Dr. T beti. Betra mano sale buli na kana marketing na business mi sa level na values ni boss ra wata buli na consistency na volume mo hit hard to go endo tunto na hustle and grind. Aveu sa lago na nung message with Dr. T email sa lago ka dai sale kila mo Dr. T dala kay na siya asa bugi was ngati but I was so happy. I was so happy to be part of something. I was so happy that nundana chuka na platform ni American aunque ndana chuka ni level chuka na this now this day normal whatever all that is happening now doing a podcast is a big thing now mudahang is kormin na COVID everyone is doing a podcast you put a camera and you talk like but naman lang may shebe Dr. T there was something powerful about it because it was during COVID. I was ando begitu na juga natutu ko na makanal ko mika Dr. T untuk na klasoner nindo law wani kana ando tunut na Chinese proverb and ando tunut kay China during a crisis. There's always opportunity. The Chinese always look for opportunity during crisis. So ambota na crisis ni COVID sudu mika na platform ni Dr. T sambo pambimbi badalay viti nakanabi baram tage sa Mindanao and that we were in time of this and we learned this knowledge and we were able to share it with all Fijians and everyone that we know. Kadimbangan kani tuk may sana kayo malvani Dr. T na value. Rong bitaka. Kena ira nabu mambu rong re. Itaka valeu sar manasa totoko bako chinchi na saranga tale ni tale na isama ni reunion na ulutangan ni identity wat kina nomu siama ta chukuma na style ni biokan onga mendonia saranga na during the crisis ni pandemic sa sudu sarmike na ulutangan ni peni program ke ya taltala na nomu sami baitabi na program ko sa pagarumbek sa bakatuloy na sa Rombua ngol talmay na natatal na program yabat kay Dr. Willie may hingiladi baka na ka na baka taltala na no may time na no nimbula sa na no ni matapapan no binaka utalita wali na kenana no mumbo mo tabitu na buguni sa Rombua kila ni libuna kaya babalakina kila ni tuatara walilai na kami baleta na paini waro makal takachiko na bikaya lako duru michiko na ito kiningel wawasia chika ni be mastabuninti ulan na bagsao chino bulu chune indo na kabi bakurumbita ke ado autonga bolo sala ko menangili artu sabang karachi kumindue Milay Leoni kena sabi bisa una matentu sa nindo bisa una matentu sabi bisa una bi matamboseso usa bole na to kina na matambosi ni Fiji Pine Group of Companies na ngongo ndo chugo berto na directors umatataka chugo na may bonolebu may mbuo ke madwata ndo na rawli musa ulgon na matangali umatatagiri chugo may gina matambosia omuta ni wakayala matalaki na kapitalano na ngunu wa matalatalaki na bikaira la durum na to kiningele kabaga mesa rarida chuko meso kara ndo ni winding ita kina matamboso ya ni ndo na kaimbongo sara ni bo musunra na to kiningele me bunoli na buguni kena lei lewini na matamboso zaki
ni Fiji Pine Group of Companies kila ni lebusar nakali lewe mbasika nekena dhurumiani na muturara ni vingara biwa au bakarida chigo na iso lotu lebuna ngauna santa tungana sana mbengani lotu ndo bakaya lele itu na nonda boy tabitikendan ena muturara ni mularara mbawa ena na bakasa mani nonda boy tabitikenda bawa kau bambute chigo ni ndo na batabatango bibu kesar bakali bu nekena laurai na bakasa mwa ni oti na nungwa mai boitabi na bidana boitabia ele busar mantanga na kaimbu er kita dalata kan ibo matala membali cimbua mai vital no taki na nungwa mata tikimbua na vital no nenda nguna ka baka me baka buri bakasam na buku niken na baka sangkar italemanda si di sarmanda ni otu ne chukuni o kaimbua si venga na buno lo bikin mukila iko ibe manda yuko o de yuko kau wambuta ndo na kai warara mata waliu kau raida talangani ndo na kana kena talita liu na ni lotu rado kilatunga ngo ni tu buni bola liu na ngona me utiki na nungu boita bina bata saba kame ndo ten talangana nonda rai kongo esi ni kai kilatalitunga na bunu elo mekina kena tava sutena kena isiama na kabini singa dinda go wambuta ndo na kambimbi na nonda kilikenda bakati kenda ando tu no sama dokter tini ndo na tamata lotu sandu ndo mingai binakasar na nona kilai koya na ilibuna ngau ne sona lotu sanda mai bakali dale dabutu sanda biak kai lo malang dis tungai bura-bura ubambo tena kai tau na lotu ni ndamai kilaki na isiama ni bewekani o veo iko na nomu isiama gina bonua ai sin duera ni kautatan rokobo tu ya na kalau na lara muni nona bosa ka libuna ngauna sona bingarabi sabaga le reikatu na tamata ni samai chigo nandu na matangali we bingarabi kasana numugino ko ya wa usa sa senga begani anga muna ngai i lengata kana nungu tutu ba banua na nungu siama ba banua ko rede ni ndona bibugeli eza kaba na nungu amai boita na bata ngo me ba ni sa buto tindo talungu boita via mai ba madal kina na tamba nimbula na we kan tu na turangani sawa ati mai Englandi wasana no matal desa uni wa yoko na no ne ba madal ya ana kairida pa na nonda warambo ile butiki kenda ndona ka urida dokter ti na bata ngo ndona ka ndo bombo te chiko ya una mu expose tagi ko na ngauna rambo ile buki na bonuola ko ba rambo ile butalangan murai la ni o chiko ngana ndona bonua rendo tu na bagali buna India na kanda India ndona ko sa tu bata ni ndona tamate ngingo chiko na rai baka chiko ndona mbote na lo monitoe kanga kila chingoko na bana lalanga ni toe buya nona bingalo ya kichungaki to vole me bondo moko na itakitaki melo me na burubura libundo chuki na ngamisara boko sengai libuda kina kai chungo me na kawa ba kila chiko lo monitoe ya na batabatongo ana ka boto to bata libu pikenda na nonda na ngauner mai sema kina batabatongo sa sando na burubura libundo labi na nonda sema ni bebekani ivina bonu sutienda sema kina na vida na madha sa utingo ki tu sote chigo batiki nandona soma te chigo na mindeumba ke roinda me bato ke nandona turanga ni serua aniano ke rosa kana toka ngai kinda boko ino kitu na nitu ya busa mai mbua na burnitu yorto ya busa korliu na ngauna sa umbilinga ni kina buanaika sambilinga le sumebia unitu noko ya o kitu ikorliu nindo chigo memburitu kitu sindani kanaika rebe endona ka erawalanga ninda kila ninda barambai limti kenda ka sa ndona ka da kabuchuna batabatongo nekena barambai limta kana nonde vikilai ena buguni bibon wanda sema kina sema langa nonda bonu nonda sana ena via sana televiti na visemati ka redele suni do ba madala takana batabatongo o bo bena kina ne kabini singa dindai ni rawni ndola bi wura-wura vi
kenda na kai wichi o mbimbi saran da siya mutu wana batu tangu binaka. Na kabina kabalik besar tal-talay doon ulutang binaksar nga o tukun maya nanonta bakarambili butaka nanonta bimaliwai bakarambili butaka nanonta kilaka ken nanonta rai totokan din na bekaw ni wasemay may bakan yo numnya may baita binasanombu tal-tal o wasya cukup mas tabunindilo na non bitar-tarmay na may bakan may nasanombu so nung gutokan ni bitar-tarmay ratukun biyaw tati ni atolo sarang na buniwai erto mi patarong na sanombu ang gayon doon na nugutokan ni monimpo gaito kuno kwan sa gerejer to sarang abandu etareu wale mo na kahit kuno na nugutokan ni ko monimpo sanggay bakartong gayon doon na bikilili mo gamiya ko ni mata-matang ko doon kahit tareu sarang wale maronta ka kuno wari kesaron niya nga nung program mo me semati kemundo baka biyokan di ano doon alom lesan saan doon na to sa bakit amer doon ka na natukon mo nugutokan ko doon ka na zimbi ni ngon ni buwa zimbi sarangan ni usa nga manduto ni kila ni siya ni dua siya ni ruwa tolo ba kanto ni to buniway sa gerir to ni to kami ni bitalo no ano mo batabat ko na kaw dito kun chung metal-tal nakarambay libo na nonta bimaluay ba't kaya na nonta ray talaga enak nakabalib sara nung biwa sa imay oklan no we kasi senray batiko no sila talba ka nangono bi mas tabunintil magawarak me likel no na lori laboy iya membaleta cuk nga na naulutang nga na kaya na ba kaya kaya na namumbula labo na program mo. Ya, binabalib sara na elebu na ka ubia ose ya nakamana nga itarayaw mo nga baka bimbin na nangono sa vital na tekinan na ulutangan ni Asan. May baka sa mga taltak kaya na wakanda o taltara sunya baka na o kirawa tsukungan doon na siya vital na tekinan na resistance na ngono ba koloni na kinataw ya utay kubiti prehistory na kakita baka vivi kiraw baka biutin may kiraw da kabenta na research lab na uli bola baka tilus talba na library kiraw le kilit talma lab na gabina kanito tsukaya Hawaii tsukuna University of Hawaii na lab na bola isinda kuliramba ka na library may bit sa may USP sa mati kiraw na niraw le baka kilia may kiraw baka uli ka lab mandakan ito wasi na bata-batang ko sinuni baka butin ni isang bobola ibo na sona bola baka inda listal kena kanro ni ngono me boro tigu me vital na tekina na Yasan sa tigu vital na tekina na ngono ba koloni na be kandendre era masota na tukanda na ngono era me bilite chikan matan tu ba koloni na kono me sloviti e pertania da chinika walu bitu sang bulkaba na non ratu sambara mandangani ya mai na ital-tal nilo terto mai tokitong ondra kaya rakana walangi it blew my mind berarti na sang bakan doon yung wakas sa matakaraw nanorto may tok baka waway tong orto o kagal bata kay cross nanorto rere baka chukoro na ituktuk sa rongen yung boltangan yun yung kinara kayo bijan na daw ka na tamata kenebals na ituktuk kaya rose nga naman ito sa raw kinamay wiki ero may tok baka wawato ito ero may barong ito kamerawarak nangaw nandun ni Kalo, merong ito sumitang. Merong ito kaya naturang na itahitor, tomatika wiliw ibiyayo na yata, o charta o siro may baka malo, merto mayada lakemba, sangay yada manila kalako may mayada ibiwan. Nagarit sa kaya na, libo na itukutuk kumandangaya, o mandanga na vital no ya, o sangay baka raramatay kaya na, sang wala ka nitukutuk kaya, na dapat talayada tu, NBSA se nada vera da kapchu na babalangi mai insalan se nada bad chilka diwa chilka wal bichang ul kabaya na bichang ul kabaya na trito voitanya sente que chilka wal basang da gare chona tanro no no ya na bika ke dia choma neslandi ersakila chona turanga na vituranga balke vit ena buku ni non rabela ko ya sona kamanda ngabia ni la kobna bagandi dik me wuli kana kene wala ge kero sanga na ni roy muto
kana bata go me kuni daka kina na udu maindur me tal no te kina ka e vola tiko na kena i bagan dina ya ni borno de chuna bama dal tal sunya o bagan din takina na kena tara na yo menda ngai tara ya na bi kai bitana to ni kirongara una saranga na vital no kena me chuko na kena i bagan dina e kuni dona udu maindur o ko ya o daka e bagan di bulustal bagan di dike lorei bagarua sanggali to sumane vital no nesana endo na ngauna rong binakan na lewu nika e sangwala ni kero bakilia na wakandar sangai surit mai me semete batana talano kena non toko no chumoira na ka e talano te chuko yani bate kena ka er sakilati ko na wakanda er chuko mane vindelene abene be yesan o maro te kirna surit mai o bambota to chuko program e kachuk ngabio doktati I labo eran indo talangona mentaru tosotal na program ni chin kabane san guliki no rutu morambat kika obang ko sing indo lenga baletango ni lewu na wekan der tu na mena vindalan soso na vindalan ne ba turang ena sana chin kaba e lewu na italano e tu veira e sambar ba kondo ni ronga do viti ke brobora siar sambil ronga matanga o ira mena non ra lewu ne sana daga baka samata ka tuga ya bata basi bata ni bisi si vitalano na bata ni wuli via mendanga ni ondola bati ko na lamamu ondola no murai ondola no bakasama e singni bakana no to mboto no bakana turang ni dia cukup no toyo be baka ba madal tal endola vi ko ke brora ndo tangana ka o talita ka bikendra borong tirmengo ele wera sangat mai me ve doktati wata ba me so mi oir na mai me so mi bakela buer na mai tukana bata batango ya from the word go ningon te ko ken draka ki to bitala ta ko wal me ka ku ni lava ki endona ka me so mi dan ta ngono bun e ti ko ne volta mo darawa ta wale enda solewat na viva kalonga taki e solio ko e sin solio ne lavo na kaya ki to o rei de tiko ya nangon sa le viva kalonga tiki na kalo nangon ki to sanga kin endona ka o ira na leo bichung lu kan ndo ko ra bur chung bai le bata ko ki to bagan din ta balit din solio wale enda rawa ta wale enda solio wale ya berka ki oni borong tiko mai so na kan de chuko tanga non re bata vakango ersa vina kati chiko so manda no microphone sorsa asone bata ngora clear chiko non ira non remur mera so mi ka era vakar sana no muchugira non rame bage tibra bata ento don mo mi so mi esen na bata ngo o Facebook so YouTube no mo meka que norto sin la vakin maso orto tu mai da ka bangana bata entra ka o re de ko bikin rano kan onra o samtuk mani ko manasa bata kita tal ni kita usah re na ramba lebne bibu ki e sen ko wala ngana kan solen nabi kaya da mai vir sangana kan dar solen no ramon merabe bu ta kana kana baka na program ko dotal nabi ka la yo bil kat mo ta weekend na bo rongo tu ngondo na kan da tikongo itu sama satu go Los Angeles e baka muri tal tu ngamar program ndo tu baka de ko na business ni da ka production na kena da kana kata kaya kiro mere tu kana misamba tinga kena na ka baka madal taka e sambole tu ko me da ka na studio kiro ando bital no tak mai me da ka baka manda na program go mere ne la veti tale baka lelai e na buku ni na technology sa tungo baka bimbi na bunongo o America Los Angeles Hollywood tok ngango is the land of opportunity yo o ira sar bina kata merto kono program go baka mo tu chikona laman ni vida na bula si vida na mbaka mengo o baka samta kan ro vital tal sunia ene kabni ko na usat kono vai tal kito sa baka ro umbiti awe me kito la ko Los Angeles sanga tu kono ba o tu kono ko biao I bro o Hawaii is the launching pad do salain tambe kir do sanang kay bana ta ki bana bula o baka samta chikme baka vida na mal ni bosaya iyo na wakanda mo iturang ni matuko sakachik mo ko doktati ito samboso chibakando bakarua nro sanga nikla na nogutale taka rede madea ni tukutuke sanga ni somi ya bangarai mena kana bangarai e samait mo iran tamay vital no bata sangge baka unggeta into ya na be baka unggeta mo sakako sambal ya me bangarai into na studio me labeta lakitalakin na baka tangin na bangarai baka lang sarana kao o may buli daw talitak. Ano mo ko na bata-bata.
nakabalisar labo totoko bakoti hindi na todo ko baka me to sa nakit yung anak na kamida na baitabi na program ko bikim ni na barong ti kumai dora kan nele bundi bang dindi kaya ti ko behind the scene taron ka kana baka pertania la taon ta ko ni screen to bitano ti kinang na lebu ni wili bola na bang dindi ke na baka tataro na ni tartal no gutokani mera baka di takme ni tukutuk me wasi baka tukun chukula boy dora kambimbi na bi kame wasi me tiko na kene baka dinendina umaro tak baka lebu no gutokani ra kimita kata kabatar tabani badindike dora kanon ramaraw siya nga nindo baka me dunru biyaw siya me tukuna atap saroy kumoliwi takabo tumoliwasi ito nentukan badindik gua siya nga sarak itu kuno moira nunggu bolo sama ko teni gori na nunggu kango sama ko teni wasya sarani wasya goir na kay Canada or na kay Amerika or na kay Australia na non maruta kay ni sararira ni sandon na ibata-bata bango me wasay sarangan nanto pasanga pa kabit kay manasa natarong nga tarabang nga chik nga nakena ba kaya to kay na numumbula nung kuwek na numusamay ba tabi na program doon na nanto ba tabi na program niya sa no kantawo muito manggir-ngir na mata seri ne sano kantawo kena sotala na bitalan no ay ni sasanga doon ay barte kibina ko doon dala chiko bikemu manasa na mundo biko witak weekend na ngoni tuke na chiko mo yusta ilia sotala nga ngoni ra chiko may bichi wabi ni binaka ke betarong chiko nga nataro lakena ba kaya to kana program mo kaya na numumbula na murumbula babi otini kena mutumbula ba matabuba Naka, au wambot merusalan tanah tudok bete tahu mas takali, wamda touch malam dan rusun tarna turang, dan nunru veran rusa talu lagi talsau sambo, lah sercuan apa nana nuna tumi teguna podcast nana tu interview kai. Tu se berasar ni tu sangkai lagu apa ni tu sawok down memory sangkai vaka something na sa umentang orang vaka something na sa ai we one ember sambo dana itu tol tu ayo sawu sangkai vaka samalus level na ve interview matili batana level numero na episodes ma mindane atu kai very memorable be umentang level na ngono sa tega o bambot ga dona enruna enruna materni Canada min madalan ro kai mano masi manro enrutu warong cuma isi mas enrutu sa don tana na Facebook ni enrutu sandu vatar na tal sa mit Canada bambula cuma tu enrutu mit Canada ni roni ke tu mi sota ke tu mi bigla itu sangke mi bigla itu ngon kandau der cuma tangan ngon interview ke tu sa vitang no cuma saya orang kan tumi Canada, kan tumi Melbourne, min orang balas serang yo awam bot na tuncho tal kadi na khenrna buni wai me mbua ke to mata nawan kanta we to vende to ni yalo ni bet ni to santa ni go to kai they saying that Dr. T is already there and part of where we from, she's from Kantavu, so vanisa sa tunga vi ke to me raise the basonere so nangona amru nangono simberni lak meken na me maten ngono me interview tike do ner na reto le wo giri bi au sala malang kating na bale bukai na au ndal tamatan do was au ni pamadal pamadal benen rake baleng rake la bena tuan rake sara min madal men rangai sar me kai so bambul cibati malol i malol lilai ben rato do na nugulen zakata na resort me master plantation randugla tu na that I'm very proud. I'm always talkative. Nangono sa tun me na Dr. T, do was me kanta do so overwhelmed. Usali overwhelming tara. Beto sa lenga tegina. Lilo to bura. Dona eru da buta dalaka. Butu. Karubita lo bate dua keruma tavita dini da chumena fire me suba. Sangke to know here just be yourself. Just don't overdo it, just be yourself. Oh, tuguna sarangan
just being very honest, Dr. T, na nungu interview kasi, na vambo tinto na uwamba, na nendo interview kasi, sa akor na interview, awla ko may value, chef, vani uminigla tumantaka na level ni nungu, I didn't know, you know, sinma zakla beka nredotu ko na may kanta ko na adrenaline rush. La mi ve un driver, wala ko na service station, wala tuwi na service station, usang kayo tamatal to na YouTube mo sa review, sa vani uminivambo tatu. Yo sambo va ver na vale una response que la me veo na tali tegina va bi bien na semani veo kan sarro bina na vota vota bina ka vi au mantanga personally level na tamata en rongo na tala no ambleti Henry tumbu en mi khor en va bini bina kata mai na ngureto vagina chiko ngulenga tagina au va bina ta vale uni ondo ngai visa una rong mana no mucho mino, it actually empowered people and na value and I was like I'm very empowered angay lak mi kasi talaga na ando tugunito nugundo huli na business na marketing. They say you're always looking for an aha moment. You're searching for knowledge, you're searching for experience, you want to grow. And you're looking for that aha moment. Ito tambak ka na aha moment. It's like empathy. O bambo na nunggu may lang may vanavata ka nunggu interview tayo. Kaya may usay when sa lulub but something lustal. But somehow it empowered me. It empowered me in my relationship with my wife to be here in Melbourne. Vanganga tingin na vale na nunggu tulong mo libit. May hada may ka nang bagi baka and regala ko minanek. Vansa you choose to me by lotata na rotuna to na nakalaw ng bitsi ko for a reason. When you're there, nakaimbitsi ko nakalaw. Bambot na ngunong kay shot kaya pati na neki. No nandun. Very was they can have I feel empowered and over na to nakalaw na nungkumbula but I have done na nunguma interview tayo talaga Dr. T. It played a big role to where I am now. And nungkumbula ni Zakadak. Kung kailan ka sa department ni Fraser kasi lang to may minute I have no lang to may resort min to ni donere o kalambleta na darat ni warehouse birthing na warehouse and atalang ni beach sa o marating ang tsubalya mo na toso ni ngoni ni beach kay Australia ay New Zealand na besa iwarbura dandana tsuban na may bola mata ni sona itala no rongo na kaso rongo na that you just get promoted o mandanga lang may na warehouse din kay lang may kana katol kawan yang bagi kan gu balada kan rutu ambisyon do sex din gara bagari sa sonom ke balang Australia sa tu weekend na ni sonerven kadi sami yado i uba na Taiwan ditigin hotel that time that I had the interview una hang ke hotel may salak hotel na visit yo mas takal yo sa looking forward here that I can reflect back that I can say that I'm a product of Talno with Dr. T, that I was a follower, and I had the privilege of Sambu Klongat Saravalim. They came au minima au kala ni kemru na rongo da tuwale they came but as a follower they came todo ko vici came min do tali tegina came min varra mate tu memblet na platform ba au kala like we're so thankful to the Wulindolo and Dilo family for sharing this information and for empowering us people. The Fijian, pambimbi kan mereka bicara mantan lengket tinggi tu, nabi sini ni mata, nabi saya ada Tuhan, you saya ada Tuhan nak itu tuku, esan donai barit tinggi benak, esan donai boleh lep, bikin renangan ni bising ni mata, sarut cuma tentang ID, nah. Na kalau besar manasa, okela di nanomu lulu tari ke mito dok saranga au klani lebo nangona da donda ni kada sombutumbeka na do kuno ya umin sut sar ni matato no kubosa mini buli binaka sara iya na pata ka kuchikanta pata to ko mahe na no tutu ni takadaka se umino ni takadaka se umino so chini buli binaka it's okay na erbimbinga na no mutala no mo wase nakabale sarkai babi binakabale no mo wase chukmena no mo yalo kena ero so taba chik
pinakabali mo na bibu ko bikana na ngone ni TV cindra lako cuka tu na nek da babi di pinakabi kim ni kita na bibu bali New Zealand di Australia ni totola mo ni matin katumba wira na wekandar lako cuka ni balangi sanongon rasta butulan rendre rasa kan kilana da merta kava ngan reba na bibu ke ngai tu son na wekanda bakaungo merando bibu ke ken nakabali besar kai tal sudia kerambek ngani wasia tal mengamai tolumbek na wasi bek ni ibekau o talitaka se o bibakal ngangatik bebe kemuni ena program sa tika bucuk memena runo tu sanga bulu rusol bukan dua rusol bukan rua rusol bukan tolu saya kami ko rusol bukan ba o klain na liu bek na kau ni sa wasia mai liu ya kero ni wasia mengamai ke tolu bek nga na be tambahin di program o talitaka kau kila ni yang na nomuni bula kena nomuni mata Naka dapati uwa ni pinakabuan na wekanda chuko may malaban kila ni nagduwa pati kita chuko na akan na bumili pato-patong go ndalo pato-pate uwa mimi bikima minambau kalunga tanikim bau suret timikim bau itabigin ndo nangona ni bila beti ndo nangona ni bibukan rat talanga so nakain do baka mama dati itu baka me bibona no mi sabaka bimbitaki vosi bibikan dala ko ito ke eu ni utina nungua interview no mateni ngau na buguni kana sureti mo baitabi na kanya sa numbua au lako tale na bali bolo ni bitaru ni bonu mo le wili ka sonaka ina sonaka bolo tali chuki na ni sanga mule tombo ka sone tu ka mi bali tu maimbua ina ni tu koromandanga au sale wili bia usaka unendona room sale wili mai bia una ngona no mundo kau ngona no mundo ke mundo ika ngona na no mundo wu ngona no mundo te horo no na wanga na kake de bali ndala ko itu ke sandola kambindi na pula ninda reida na matanggali kila kaba wa dokati endangai kila ndora kambimbi tu gino nandambula na kake de kila na knowledge na kanda bulida na kila ka en na momento na ngau na kila how do I apply this to my life na application balat eliu na ngau na salib na kanda kila singan rot ko ninda menda bagay ngatak me meroni ya na bata-bata mo endo na bibona no milibu biyaw andang inanunggung garaw na sarap ko pinaka na bikaw kila me baka nakatuno tiko mas tabuni dilo santo na kamimbi na nondarawan ni bakikil ni tanga iso kanda tigo kina menda bingkarabikin na tambano bingkarabikina sa ando na kasanga mi bangkang katutakan sanga meu wakilia lebu na kae ndondo meu kila meu ka pole tu ngani takaba nerawa meu sanga meu kila niu tukune chiko na kau tukune sa chiko na keni bakan dinantina sa chiko na kae toko na kae da uti chiko ukila na nungwa baita na bugunia sa nombua eso ra challenge ta kan italno tu vital wakin kila ni sauti na nonton tu interview eso era message mai ni zala na tugu membali timbua eso era tu na kangori na nitu ya sane bango aunque tu na bango kila you can never fight against kila na facts au kila na tuku ni bagamiti satu ko boleh tugu tegitu iya na tambano ni bingara bikino kemuni ni lakana ba kekel sati ko talanga na ibakan dinan din mero ko kanita kini tukuni kina kae bakan dikip aunque tu na bango wa ndo na mekan gue turang lo mai biche tu ni chomo ko sa ngai bala na kambali tikem do membua aunque tu na ndongali taro ni doktaman so dia na turang ba me ko me malala chiko membalet na kena tawana banua kila na matagali tuku paya kila makes you kila proud to be kila eu as a kaimbu kila entona kain tapaka limbi balukin
may na bingaw na liu siyempre rin na nabatabatongo isang sartungan ni dakila do talno tegito so nakanda na lumutunggo ndo na talno e pastek to so butunga mai wanda tagumay ya ni ramay mga magal na kinandaw may baka dokta Gereti pati ki odin nandaw waki ki lipa naturang ni Australia turang ni Dr. dokta Pegnan, man so Yeah, Patrick Nan. iyo ni mga magal tako ko ya yung mandanga wasi nga tunikila ya na ni tuguni bango laurai ni tao viti via tulem bag sauti ombu via bana bag sauti baka tuna to bio ni tuguni tuka kau ni uluma tua kla sing ni baka Italia kan kami sema na title ya kla baka bi baka ungeti yo na kai tali kina via untuk teti ni sema kana kakengo ni sema tegina no bi bola tambu en vingara biki na santo na kambimbi tuna to bango na bola tambu ni my people perish because of lack of knowledge la lebu na ka weekend na kawito ke ndambi tegir teglo kina ri mata tamata taleso senga ni mbaletira imbaleti kenda ngani nda sini kele kenda chiko na bono nda chiko ya na nabata batango dokter ti usaba ko bina kasaranga kin ni Sara wa undo mura ni daw tenikua elevu na kawito ke galanda ko muri tu misa tu ni chungor bitso bulga lima na undo na followers era chungor elevu beira mai talabe na nonra kila confidence merbambouti rabagira na bugu ni nonra vagarongo kina batam asa ando na isausawe endondo no me ndaba dimbi valukina mbeka na kabin sing dintai ya me baga na taro ni taro chumai undo na kau talita boli ke eu boli na batongo do kiti no numoto ko santa umbo wa kilito kan nungu sanga mu bakile ni volta saba kalibuta kan nungu voli bola au lo chumini ko dokter tiendo nei bola au volia mai ngo kila voli mai bingo ngo voli mai ve kila ko na val ni voltegi sul Macau o velocity nungu mai volia nei bola ngo lo ngani ore sar to na sial na nei bola ngo na kena ulitanga to essays on the patriarchal narratives na ken ritala noa uira na patriarchy au reila ngau sa tulu au reila na ivolango etala no taka na kena vakeli na itukutuku makawa membaleta na ken rituku ni uira na ravoli ku ni volata au ndo na ili ndo na bana no tuna no muni ka dokter ti ina museum ando botaron to azaba be hambete na mele vakeli makina so akuro makawango da so aunque no matin nungula ko balang sala isulbe onda no muto kamun reba tagga tubango iko na banga takana GPS endona ka ubuli da na buguni misin lele ya ena sinra ni ka uchi o gina bono bia la ko chuki na babo ko da buta buana bono chuki your present location ena gaira ni tiga buta ko pa meda ka takana no destination na bata eba na numa weekend na kawito kenda da wito kun na bata to actually know where you are right now based on your history mungaira kini ni elo bana bono tatandra chikuki endo na kalebu dokter tia umay untuk dalam berapa kali turun kita kirim umbu anda umuri tunga ya nioti na kena ngarabi na interview ni beyasan au sangai velutak sianga sombe na ka era molmol mugino mbua sonaka
tiko saraki na iliwo. Ndangere ida na kena visulita ke sona matagali kabango. Ndangere tala na kalu roko to ko na tui kai se sule weekend. Pato ken de sin to watekede. De sin misi ni menta program tek menta to watekede. Ya endo na nga na mbole lewu. Au sanga endo tukuni chiku governo we kangu membu ke memdo vitala noa. Ni ultima ina non tua interview tiga. Osando tukuni chiku sanga una mesanda tumboko dakina na kaina numichi ni tuma tamboko dinti waraka. Na kena sasanga taki. Bala sasinga ni rawa. Ninda may bangandi tigi kenda chunga ena banana. Dokter Tio na biya batabaranga na tarwala ko minggur. Enendo na maswe juga na bola tambwe. Ndo waktu itu the prayer of Jabez na nangoning ko itu ni bango ni bako sudimi ko tina na ngoni bako sudimi ko kina e bako sudimi ko tu nendala ni raraw ngai baga ni ko na yada ngo Jabez na bosongo na Jabez kene balembali raraw ya na kay tali gine biya na ngoni ngo singa bako ni binakat me manabua na balembali ni yada ngai viso tako ko embalete ni binakat ko ya rani visau na yada o wambauta na bibara ramata ke da ko chu rabatango sandundo ni me boliki na kawai tauke me sabi sa mandana no dara weekend me visa mendara nikila yo ken da rawate ke naka era sarawata tu na mandu kai era chigo no nda viti ena kabini tu na ngabango nanga silibu bagading lutu sele o tala ilibun suai ni tukuni bango kai bicin rabun rabua okay, it's okay with me ni tukuni bango kai viti lotu wa Kristo rabun rabua tu no kana kena bosabara ya war miso balate ke baka intu na kana ko tamena bisa ko na Kristo ko juga kentan rabun rabu juga ni alia kalau okay dia ni saci ko kalau ngai on rabun rabu juga antu ampole liu bina boleh untuk teti Vinaka. Kalau mas ke warai, war so Toto, kita kembali secara tal nomor semaya na bibi di bakat dike na nomor laki pakile tal mai sori tuku pakatak gua na nomor sate kuburai na ibola na beka tu baka bolu kenta you become aware of your surrounding ore na ibola ilium beka ore beka na ibola lakunga na nomor sate kubili ibola bakat dike go sare na ibola sa chingo comment mai me waktu itu butak na nonta kila kae benak balik sara turang tal au tal kan mutukun me ya membali timbu dina to dok na kena biu na programu baka biasana au babi di benakin bela bona nona baka sama ya me bita mai metin kabana bula tin kabana san dona kana nungku maruta kae ira matanga na biu kan senga di tengro sara orto na bekanta to na ni topa ta mai lau sarto bitar tar me sarto tukuri keto sawa na wawa na pula tapi nito pula, mga namto pula sa February. Kasar mayo tok tajin. Kira-kira nito si kito may kito December tukun sa wawa. Uli na mo wawa. Angor saya na kinapula February. Saan to rakan to maraw na kato may law. Tapa binaka bikem ni nasema tikumay binaka bale mo na namun siya mamay na bikaw itaki na bito maniti kumay. Na kena barala ko tikuna bital no nga ni baka numi niya bakiba. Na 4-year anniversary ni Talana with Dr. T program. Tiko muna program ko doon yan ng ni COVID-19. Da song butu tiko na ngona ya. Mani ngol mikin na bakasama. Mendo na program mo. Member letir na ngon. Metin na madaw. Ya seber ni mayo tin na madaw. Sar ker manatanan na. Metos chunga. Yang ko tos chunga mo ngo saban ko na baki. O babi ni nakasar ker bakali bikim ni keda na bito ko ni tikumay. Levo na bakit di ka daw kaya doon ka na niro dumara wayo matanga ang dumaro ta kayo na bili bola dumaro ta na badidike bakay tikitu din ku bula marota ka na bika di binikalo na nung bula may bingarab ang kondo na kau marota ka biro na nung tumbu na non ro bi susu may bale na buko ni bi susu ni bula ni bubal ke na buli doon na karo do bimbita kaya na bula ni bingarab so libikenda na yauda banga si kila kasi talent solviko moase moyanga
Wira tala so wabini binaka ni rauki ni mo baka ngatake na program go me may ngusu tiko ni be sei ke be communicate sar wabini binaka tiki ni be labo na no na bitoko ni en program ke ko labo be wase mai se sa kele to ko manasa gitu ko nga mai ke okele tiko moro ni pamatala mai ke kai tolunga na ero o marutakina tolo nero marutiki mena kena sala ka mena program ena wana yang baik sa kwara mo donero do marutiki na valeu Oi. Io, au kerve uso suka ni vena ni reitu mai ni se suka satu ngamena daka ngo na dona katu na ndavimbita katu vena talo ni Dr. Timbo na different time zones laga tini biasa buru na message mo yo mastakali na invitation ni ko au sarili vamos sabaka sa malapa na Google Los Angeles time yo aga kompeta ka Melbourne time 1 2 3 4 okay ngotol la kalau ko sana china kalau ko ambo ta sa china kalau ko sana bungli mi sana kali iya asama tavi keto mata ka dora public holiday na Anzac Day min mata leviti yo gir sumo nito nugulan di me dora puna san reve yo au san reven bolak sumitanga tibena daga na puna ni ya sababu na tafali na ngana bina gola kana ngauna tos tu nangon ninda da timis na ngon sedu tu maybe tinda se mini klatu na gauna sama tatozo kai dimbul tu kai palang na bandin tinta ka sala ko may bana ipalang sa valiling sarangan na piti time santara bondo sarangan in whatever time any place that we're in which country Australia time Turkey time American time Canadian time au be biso tanga valait Dr. Tiusa nonro apa matal sala ko chiku membeleta na vata ko bi Dr. Tiu talno takatal na kawaya bi uklan sama rosala klavena so te mastakali na bi bukele na be keruga ba bi chini kerusa na vale kerusa chukai malban sabe vamos katul niam baika katul niam baik na niru chukuna vale malban rausa kalau nggak terbalik ni nunggulan balik ya nama ni Australia sudah Australia bato taman Cina nunru kai Italy nunru au me domi waset so leva na no me buli da sartu bale na non rito nimbula na kai Italy na puno kai Australia na vata na influence na impact ra imbite Australia ka ra kai Italy na impact level ra kai lupi kana kai Italy yo na ngono lo mi geve kenra me voce via non ro bumbu non ro tutu nongo lani bal san runga tone vi ondano che rusa la mi na ngono ni vallu di wala ko mi che runta ni ko no mi barrau di ko ni barro ko roko you are just like us we are family oriented you like being around family to ya kemi maybe your tu valai vale your aunties your uncle your grandparents and ralak to mi val to la yes so Fiji is the same as Italian everything we do big all family everyone here vambo tonton na kalunga talib gati ni sempre mandanga ni meu sa tina first impression to tu ni tu sa donerven gati sa usa connective en ruai yung gay lak batal may bat kena ni rusa sanga ni vale na vata kabe Dr. T balatini lak me na COVID gay usa kerusa dur sa suma na vale ka wani kerusa lo malen ka nilalele nila wanan sala na COVID avana min na kata yo enroto nunggulan ni vale enroto sa enroto bisnis sa lauto mi ba enroto bisnis enroto lo sila mi ba matu vale tau yo tigin enroto tata sa lag mi ba cinwa tata nembay so donay reuma I was really hungry for Dr. T. I was really hungry to know about business. I was really hungry to know about investment. Min to na vuli. Au nungu lago tu maybe si na nungu kila enro tata na unro mini kila tata sangat tasar cuman erban business but
we had no knowledge of. Dagay kalatan nga kandra kay bicho rongo da chiko na niya view fama te bicho ko rongo da chiko na podcast da te sinuturang ni bikum bio choni iyo Dr. T na business ni kay bicho business nga ninduri nga menda ko na kay dagala to na kay bicho iyo so na numutumay ni kandra nga nakainsiya kandra na non ran business Nanga nung buto ki Australia kina Dr. T balibay naman na I mean tan na kay Europe ka na kay Italy ka na bisekta ka handra dominate todo ko sa tawag todo into sa tungan na minutal lindo na ba ya ba kay kay tsay na sina kay ra sila ba kay tsay na ra silval kan nga handra ka dananga ka na prime minister sa but I'm just saying nangonong kali kosa kaya pinamataw ng buhay siya sa business siya sa gato niyo. Ang business min tiyan na Hindu. And business when you go you have to learn about. And the best learning and the best learning ko minevuli na may bola the best learning o chigo ba tayo Hindu ay siya sa sila ba na. Nung genta na bata-bata with Dr. T so nung to Australia I was an influence na batin kaya lang was at when I'll be talking with them and trying to adapt as much and to go to sa chugo ramambul na kay Roma lele survival na nunggu gamay wala chunga ka na sa ko to sang kami soto chungo misa sotan bulo chunga batin raton na learning net batin na and review kay vital ratui na sa sakay dito eastern suburbs but before that mangon ni Kavindi as isolated and is up ang gusto to sa tunay dono na tali Vani na erengan kay na eren ni isolate van kay na erengan ko chicken ta babole kay bitsi do sarang nerdin na podcast na interview na Dr. T augla durong mo gen ramadang may na via say burburan rasa na pandin din na tigil tuwe but na nunggu na eren do na review gele maya de via na bebe na bata-batakan na ay talano ka usando dureto begini chuna tanglo na Dr. T blate valay illegal ngayon indomber na kaya sa faras na report tigini awi o gambo tanong kaya ano to sa nakelamen ni talo ka membaleta na ni COVID Australia ay batang buitiga nakakahumin ni anggon ngay ngan rasala ko wanya na somi anggon ni babalang imblate ni Dami ba something ito during COVID. Nandun na rin nga Australia, Amerika, tana value na depressed ni ko tamay. Sabi binunral ako na Bali, family. Na kalau kata kanta kaibici kanta lako sara klai buto ko din nang ngone pa ninta sara ba Dr. T elevenere tos to ka ba kasama kla isona tamatay hiban tun tal di close minded open minded nangono sa donare var ka ba close minded beto ni neado so na situation ni lako na isolation go close minded like Australia ka ito na pills siyempre sala ko na but may na crisis nga na kaya usaba something na meron na doon yung ito kanivoler tutin sa amin nengon sa amin 2019 sa amin nengon sa lockdown ketra 2020 lock sar-sar sa chunga na bata-bata na interview kasi Dr. T umintor raw wansan na numutsug na turang ni Kumbia siya may sa inda na yang ko na family usar chunga may siya saleng na iyo interview kasi na nagurunga ka na interview kasi gawas rangan gumat ngay ni sanda tubo na nabuno ni technology sanda ron ni na Facebook download sar na interview with Dr. T download sa usang kami ronga da talvena bita me na video kasi bita me audio sa usang kami ronga da headphones Endonga na rusa wala minutes ka ba kaya talaga na kaya endonga turana ni sabuka o Simon Ivagloloma Simon Lomoloma I think so volti kan gona chuko New Zealand na wakana ranga da chasa endonga ngone sa la kono ba sa uchu bambut sa uchu kitran yang goni Melbourne to
dona na tamat sa Ingrid au samborong don rakaitong dona punon rasa ko chimikan ngo na kana kaitong ra ngona ka dokti malvani na ngona ka banong kay bulian tala kilo is $100 yun na ngona ni covid gade tamat in revo chugo vani mo Van mon revo chugo na puno sarao chuga van mon revo chugo suba mon revo chugo luto ka revo suba luto ka mele ko nga minangor ni tonga Sandra tutuna na ngor ni tonga min atunan rotona enralango ni viti mina bulia $400 $500 mai mina bulia whatever cost ausanda neve I'm not that desperate you sala chodi sala neve ausala sare na Amazon tanto kala tuna vi bolne tagi van sa dinu to na vistor sa song sa ni song van na vistor le usanga in dollar na internet shop si la komena iyo sama sa online shopping la ko sorteo na batovlea kava oh no we can only send to America iyo la ko de wakana bu kisrama herusangale bitala no la ko mo na email atun mo ke brother min rawana na hultena ba ko yang kona timalbay oi iko klaba na bunungo ausanga engage vegan dona turang ni dikumbia I matang no tigini busar chunga vena tuno gistin you wakana boy that's why I know you from Dr. T's podcast marro vale vogia may venan talo lek de kero email like we connected banggang katigina ni relationship one mesa trust vale vogia tuno okay ona tawle madanga ka mo ba ko tetu ko na post na dona kilo bella tana post rani la ko to bana nengo na really taltunga va diet drink supplement drinks Dr. T na runon dolu rosabul gade ngay va ko min dona kilo gade gila ko terus ranga min islan azawan ni gala ko may tolle kilo alak may tolu ala tal may tolu saramen engon Sala ko so de tol sa kontributo tal media way me ka to santo tala me te angon kay min no igo wa kay na min bol sa but la ka de sa to na may o nungu nambuini sa to na menon tata kaya ni chilo na ro bana sa to na sa den mengon me sa dola talige me kay chilo ba bina me dona laisen klato kenda kay vici dokatino yo sang kai but upon of that that is not really a good story but just it's a very funny moment now that we've gone away from it also ba na tavale go sa me tu kay Australia ra ba yon dona ngon sala din dona ngon la de ni le rawa ka de me sa me view han binaksar tu ha vete Simon me tos juga na sa sangan business levutalleri la come ven podcast ve Dr. T sangi bangkang katanga vale na nugunetu ito sa vida na ngoni vitsin ratu sa business chuka may kituma chilwata na hultigen kon ratu sa baro chuka men tu bago tamay ngay la ko tunang giriban nga so dona turang ka ingas ni bulitsu kisan dosar na business level ni vaka tarvan contract korbulto ko AG kade nasinu ratu sa Slovakia me chilogi sa kauta sarang mo ki ratu na darbo hetondo heme misusu bata to me menender rasta ta toso sare lebu sarna vitalan no ai euro ni banjin ta kadapeti ya vital lo vina kay level na information do na information level da va vivna tartum tango kimi kana to Australia na episodes numero interview chuba kay iskil tumbo na viva na takina na student visa Visa. Iyo na non visa ken ratuka na lo matar chukan na lakmay na nek chiliban na ba kapani level information ba then gay boss ba na usar ni refer dana ka la tanam da na episode ka saraba ka si Henry Mevici oy enjene chuko na may return chuno gade iyo saraba enjene esa lakmen review chin en rasasal men na runo rosabul gade runo dol rosabul kan do rosabul dol 2022 sa usanda na social men effort
Henra Sameda kata. Dona wa nru don turang ni don dorwoni tasiri don maram nanronga nru bisa. Nru lamai. Ketu se vital no kati korju satanu mutungai kin dorsa santa ni kin rukan rusa. Kala men rasa ya me malvan rasa poste na valevu. Orang kan kan sa bomba tertuai kian dona ervanika sa dagda sangir ni ambula. Mana bo nambui. Yo nambui sa vuli. Sia todo men todo ngadi o eu tali doktivan musangkai kindora tali todo ngadi yo edo romuri suna don bandu asra sanjina oi na valeu yo sia ben gadi sa ni kemrosa ni kalavina kai when we have those positive feedbacks angkai kangangan manda kuni lenga like you build you become more confident iya mini walenga yervanika na satu mana vi aspects lainnya nggak itu aspects ning gel na vi interviews todo ko sila Dr. T throughout the years levo na tamatarong van yana na profess ni rongo de chuba ni non interview take yo turangan ni tao tamay uno wisle revi iyo au mini na magina sarame but everybody will like Serebi is such a big figure in Fiji yeah and everyone knows Serebi. He's influential and what he has done for Fiji. But here, I humble talent in Daluti. I saw a lot of people of values. Tuna, Eundula, and Ratuna Tevioka Growers Association. Dona, iyo. So, non Ratu Vatana interview in Ratu Chila. Every interview, Dr. T, you know, it's there's so much. And dan lebna ivola ni sasaka you know, information is power. Information is power. Or knowledge is power. Knowledge is power. Information is power. Kasi na solavere yung may sota ka, may ato kami ka. Sa may katulad ba nung interview ka? And still super excited. Sila mo sumata ka na rin kami ketchup. Dr. T, sabi kilala ko siya may Sandandana talamay. Dr. T sa tumitek. Oh my God. Yeah. That's how okay, that's a ravitek in a National Geographic, and you know, there's something about it that lahat sila kanapa madal sa irong binasara. Level ituk memblat na voltam. Level na remember palu level yo. Nabi no Europe. Kamar sa level sara. Iyo. Level talaga ni level na ngona ni talo pa ni kay Australia kay may pero mambo kay may nakay visit Australia awan ba sa Europe and ratay Fijian communities there iyo mambo ten rasana maron rasa gladi sa lakat sugat na bata-bata ni Dr. T Timba ka din nako punto nakvalem sara kay manasan na numosya mayen na vital lo membeleti na visa Vito skeleton pun na puno nga warong sumikin ang artikan na bakambula na pinakabali mo taon na yalon din na nando wasya ni tuku mempelet na visa wasya sa tunga bakon doon kabibu ke sarba kaliw kabi na bunga na bi matubal libir sa tunga Australia na buko ni non na bi wasay o taw tumbuna berto na net apa bi binakabi chondro ni masi ke Dr. Lorraine Tulele nando ngale may na vital no na bukundra na bakandara ngale chukmena net baka talaga kinatabi ako Gross Association. Ando talaga na mati songo erto ngole may kamay sa may to sarong ko o semtukan na Sol Fintech nyo o semtukan ito virtual na di directors ni Tabioca Gross Association. Nang walim sarkay to ngole sarong ko bi nauto tingan nito taro anong ngole man tal ko bital to sa narita ring ko iliw to sangwala to sa Reo Timuri nabi kasayad mai nabi kada tiko ngonongo na itos to sa chungo iliw no total nang baki sa chungo matanda to kaya ka chungo baka sonom do baka tutu do nabi nakata mo do na wasya kaya ka do matanga si rua sa talbo tal do baka nanomuni rai sa do nanomuni soli bakasam kina itutu sa chungo matanda to Minaka Dr. T aurida ni nabatanggo chigo wuli chunga nanonda
waka wandi tagi na kau itu ke na vi ngona ke de nindo vi suri chiki na vi ra ko itabe ko bombu ni santo na bimbuli undo bata chuki na kanda tu chuku me malevani ninda do warungo dana vi talano iso ga ndo yumai watapat endo na mga nanan baka endo kutamay ke baka sara wa bua ada visin rogi na biawi nirando wasea na kai era lau di rumah may na mbula ndendre gara sotaba kina vikake de lau di rupia na baka na witiko kila ni ada buta chobola indo na turanga chungor may na korturanga ge Australia o chonen roni masih au nono males nono nambita de mo kwa nono na bo madalen baleta nono nambula ni huna ni man ngai sanga kwa na bulitor dake sini manilai lago binaka sanga tale ne ambagi ngo se namu mbega ni ambagi sauti dokati sanga mbali maindo tale na isalenda sabo le katsinga ni roe ni bulu turanga ni madua tanggore se sangango ko na buli o bombu tendo na kandi bingo na vida na mata sauti ni urede tsona taro ni taro tsumekina na railiwe au urede tsona non ratauri bola tsona university per na university ni deba batiki na PG National University kau bakasaraba tsiko sandona kana livuni wekando irna baswe era ba metalikul na kauya tuno chuko dokter ti ke baka indo na ka ke rawa mantangani ndaraya ni liwe na baka mbimbi te ni buli sandona kambi bingo sandi na sara na ka tuno chuko meno kanda to chuko me malabani wor la knowledge is power itu no John Maxwell ya sando to na bata angin dia ya nakena baka ngata kina knowledge ya kwa mbeka tumul bolu muchuki dai sale buna buli baka ndarere chiko ni matana takana kanda sabuli ena baka sama benga ni tuguri chiko ni business tau kenduri mentabo sabaga mendo na bibariri au na numalisu chiko dokter ti na ngauna se prime minister chuki na turanga tikombuda o lesini angarse ngai reidile suchiko nindo na buna ga mai adon bega kina no bobi rimbaleta na no na tutu ta kokwe na no na manifesto 50-50 by 2020 ando na imbole kabia mboli kende kina na kawita okay ni tukuno kokwe sengani there is no barrier ando tu na ba sama na bingara binalo tu dokter tinu bi bonge ni osame kila na klo there is no barrier just opportunities possibilities sengani tu na kind and re na bidana ma sauti dokter tio be wasi tu me balut aunque be wasi tu kina na no posa na ngilo si be mir en na kai na adwa sanga itarongo meri en na rawa ba ka ba me adubia una kango dona posa ngai tu na ngilo suwa buana kalau isin dona kanden ni rongodo meri na kaya kila au boso chuani ngo kila kente to kente lu pa Kristo ngo na kaya ne ndo bunu tigi weekend with God there is nothing impossible na tiki na ngai tara na luken do tul so bukan diwa saba kan dita ko meri gina bunya lo ngai tu no koya me ado mandanga bia me bagana no let it be unto me as thy word au bombuta sabina kana nonda boko tusachi kona kalu kina kakea ko bombuta ke baka indo ni baka tangin din nonda tarai na kawito okay me kapuni lay baka sinay tultungan na bakasam me sasangai me sabaga ta kina bakasamen endo kali bunta mata mo portumbo bichi senga chunga ni dari darao
me laura yendo na ka una buturara nungu bingarabi ko tetio ni sa klachiko na bimbole undo bimbole kina na ni ba madala te kina ba mbo te klachiko masta bulindilo tu kono bango ne brotambu kla na iperiutini kan dua now faith is the substance erona boso chika na substance and the evidence ninta salo tu sendang karami kalau chiko na substance menda raiva kina evidence na ibukan din mamale na kawito ke sinindo na no ne urumbal ko nanu ma ke baga indo na kame me saba bimbita kina toso ilungo dokteti saba bimbita saramanda non da buli sa lewu na buli me sona buli tara me lomai buli roni baga butukan ai kila kena kontarwa dona ka umaru ta chikin na matentu sala ko chungo ni kena baga torre de taki endo etu na bia una no wana no chiko ndo na mbose etu no ko ya na ngau ke ndo na kai tu baga ndo na be tampana kede tampana ka tu ki sati ko me apa sati ko me wakinda bi le una kai tampana ka tu ki merani nda wakinda bi na ko tu ki ni o kenda rawa ya na kala sa kai baga tu sar chunga weekend dono nugi tau talang unu sedar mungkin do no nego so tungo if it has to be it's up to me isang tali baga tau buan dua baga tau sarang abiaw mama le sando dono mentam politiko weekend na kawai tau ke ena bugu ni dava round da baga tabi tekian tekina undo na kausa baga nanu memba wambi bitagi dagtati weekenda ke baga ndo chigo na tambani non da bingarabi ena bata ngo ena kena round indo baga nanu min bimbi ni kena na buli tona kanta baga lele taka chuko baga limana kawai tau kingo na buli baga enda sianga tu ni makutu taka na non rangarabi na rumben lebu na onga baga banua longa tal ni dava enda solimbulakin ni lagu mena kami balitir na lubenta na buli enda baga lele okera me sabi sauya baleta na rarama na nonda baga rarama tagi chiwa na buli me baga na bata batango au wamba utendo chiwa na kena ikau kan do chiwa na kena yabu ni bingarabi no baga rarama tagi baleta na rauni koto mi weekend na kau wamba tele baro tungo de berna de bicho baga limana undul gori sono kare sindo daga bali usa daga bucin batal sarana bi baga rarama keran tau singi baga bautir tu au kilar sa baga bautir tu ke baga rasindo baga nuni tagitu sati umer baga nuni tagi baleta endo nanga una rata ko so baga nuni bata ni bi baga rarama tagi metu ni chunga beira oke andar rawata ene ka bini singi dinai na bali dokter Sarre bak lebu sarre nak lebu tora ketal tala dia na todo na kera toko ni na buli me dir sarang ala kauni tukuna na gold medal sadara rawat kera tuku na buli irto ngana basu baka merdo liuti ko ena bi dodo bi keda baya do di na bi baka ungkiti di totokan gor oni satu bana mengor pero nangai imbita bat kelabo so na bitalan no ena ulutang bimbingo totoka baka wati penaka baka lebo labo se torong albe wekai o ikong kasong atalabo iya kai manasa ndo na erobia wasenga na noto sa tosto so imanda na puno to sa ngol chuke rani koranga na bital no kaya saro nyongol saro na puno ngol chuke na leso tabi na murjini bal nakvale kai min masal chikan ra betni public holiday na ni matak sa Taliban sa buki tanggir ka sa anak to na dorbo anak to na wekam go anak to na nek lu tanggir cuma sa churi agar ya anda ne awu sa reject ka na ngir ya min masal to ke na Facebook na to ngim ba kam tiap na na bilolib ubabna tavale babna vale tale doctor ti ni bo ready to me really to vena nung to interview na yakabi na ni po na untuk pan numeles na pana mbak katuto kutu na mo tal engine na saranga abu no bosko tal kade usaba yotu engine sar na very tukutuk uruni banjin tin ta kabat na information kade yo وبعدين أول شيء بدأني لا يرتضوا دوبار ما ذا بيدك تيم قال لي وسيا سالي يانا بين دوا empower تيجي وتلمي
empathy que eu também me divandi tigre ne longo sulle televisione confidence rona vossa o sa vossa o tal taladiu sa vasta mti na ndar mo sama tigre na guna no moyo na for doctor talno with Dr. T for tomorrow whatever the Dr. T is that you have plans na via ambakital meka o vambo te que mina followers we are super excited que mi carro valeu que sa un gitu nel aí a batalha sana pro la mai sanang kai e vakanya nga valeu na via vuli batena via toso batena via sasana batena via ramatai na me senga wala nga ni kimi vuli va mi kimi wasiavi pe henra rangandre pambia bata pambimbi ba usi bisarana via ranangon lalai henra sa tumbo da gituma da vossa o mini glani kana vossa va ambau ele kana vossa va canta una au dona turanga ni America na no Tony Robbins on do amuri yes right ngai tuninga no na proximity is power level no on do va when 2020 kade proximity what is proximity au santo que la tuna dona vossa vo que la nambagi rosa corda na consistency o vai que la hai yang binasarangan na tos. Consistency is very powerful. Repetition is powerful. Make a proximity. What proximity? How sangay may buli na Dr. T sali Google taking a research. Sangay tuningan na proximity. Iba to ba tigil chukuban ni na kanararo simplest form da kana ke lima na tamata lilia igu chukubati henra en lomani don ngon bala don yambay. Chukubati en lima na tamata lilia. Rawan langan no sana li leng kami no mugul leng kanu mugu tulewa yo vanyo visa uta ka flip opposite di mana tamata buku iko cukup betul genre erga tunu tu somehow it'll rub off on you keva di mana tamata butu ne uji cukup betul genre you're surrounded by powerful people, you're surrounded by influential people. Everything in the platform there's so much knowledge, a lot of powerful people, a lot of very people that have life experience. Live near when you watch it to Hotalta. How many watch it to Sunday empathy? Nico, we will say to me, Dr. T. The research, the Murusando, Murusando to Tuna Megambrugana. No Santana Banana to research taking a more backup information. Ademandana and Donation. So whenever we're trying to, we don't go over Sangata Chican business. Osakala to navigate in the IVTA. Sembernio no go research that I prove again. I was in a routine of Santo Chil to Ganumbula. If I'm listening to some business person, I was Lima came in on the Lebanon and new Lebanon and do you have a certain Dr. T when don't area research again I'm searching for that knowledge. So last time even have Dr. T, don't have an interview that is only reference. Tapi remember was Sangata Chikiano confirm Tigini or confirm Tigin even platform with Dr. T, which is very powerful information. You want to me even a day. Allah even I'm going to close at a telephone you to what you know Glenny Valley. New damage you in order to this vision of business in VM by the makeup. Mine of COVID shot up a wind on a son on a wind render and business the glan so on a visto to survive the day. Niala maker. Sarong to the way burburga inflation. What is inflation? Oh, it's only recent inflation. Au sangka intana chuna number to one muya, number to Natubutu Slemen Rutata, Chilavanica, Min, Chilavanica, Lavayarga. Nangono sa levuli de can number to Chilachuna Herver in business. Ausa, maybe the way of Petty na social levaki. Haru and Erhan Rusemontom Sartua. It's the same principles. Sabuchum then a soon early they can in the tick in the vinegar. We bust through the roof, It's already embedded in us, but in Nangan and the Romo de Heaven and a way to Mimbleti Kenda. Naman the Villahan, Navier and the Chilami, not the Vanua, not the Sol Solivai. We didn't know anything about money, but we knew how to trade, we knew how to survive, and there was so much wisdom and knowledge before. Nilakame Venga, if I knew me, my knowledge to me
it's just the same thing when if I can say, I'm still trying to know it. I do not know anything. I'm still, but 11 years when I wrote to Sami, Marotigin and Betna, Lesubanga and Avosa in proximity. Don't imbole to the video. Anybody who's listening, like somehow you'll be empowered. Somehow you will help somebody. Do a proximity today. Always be with good people. Klali na nangona sana o madanga Dr. T nangona salak may ba nangona ba sa aha mo man sa realization. Don't reka when sa leka nangona. You madang some back to people tell me, oh, you've got a long way to go. But I feel like life is short. I feel like every moment counts, every time. You have to utilize what am I going to be when I'm 40. Now I was not 50. O say baka something to have sa sila talmay na podcast ni Road to Retirement. Road to Retirement we can run sayang bagi ngasimedi. We can missing kay bullet to me sa one kasarang na red light. Okay, this is doing this. What am I going to do when I'm 30, when I'm 40? Do I want to retire when I'm 60? Do I want to retire when I'm 50? How do I know that when I'm retired, I'm going to be okay? Platform that we go in the future. I know that this definitely, Dr. T, and how you guys are going, that there will be so much more information. Na vakatalaki na proximity wise we can natamata sa chila ormay that you interview Professor Warna Polongeti and a lot of other people that are going to come on the platform. One thing that I'm going to karua bitin sa law sunun tungun na dotal na ho sa matun na turang ni Merik today here to Bunisha na don turang ni Merik to na the secret of living. Okay, tuloy siya. Nangunaw saya ba kaya nung sa turno ng milyon. Sabi ka multi-millionaire. Tuloy siya usang kay sila. The secret of living is giving. Sali ito rin mali multi-millionaire mengalibang something na siya. The secret to living is giving. Yo usang kay rodo ibang something na nerka na be principles to nga in room to what the video of na in the valutu. Nambimbi ni Tyson, but to go here to give. When you give to God, God doesn't need your money, but you need to give. There's a principle there, and a good giver. Warwag chukuna no na podcast member letter na. Umbita chukuna tara post ni tiya na Facebook member letter na sa relive na care maybe. I wanted to try to make it sound funny. Ang sambit ito na korkor ni nung post mo na wala to. Pero ni Sandra Henry nga vi ko examine rin ba siya nga block tag na Facebook. Levo na comment Henry na kesa sa Baravia. Vital nga taw gito nakira nga ta nila we. But it's reality. Yung mataw sa amin din dito kana levo ni kira lang to me which sa mi but believe you to like give creatively. O sa nga mo give creatively. Kaya panin to krema daw yung limsa mo bulan daw niya ba. Minakatsum don nungu meu ito na kanisaw $100 $200 okay ano sulabi kung $200 kevani go chilan na fundraising che ma indor chila bat igme chilan na mo blati ni usale ay ondo talita kana chili research ni marketing advertisement kava usat to ni raro sa to na platform na Facebook. Nta tuwa na kana Facebook na platform da vantage naman na resources na nagave for ni advertising. Ay advertisement na ba? Creating na ng page. Betike. Tuwa ni ko betchilan na level tech. Senta na babaki. Mangkay chila ba na ba? Di tama na. First thing is to commit. So nang na ban ka din relate chila ban ka. Sali aval talaga di relation rate mai che lakamina Facebook weekend ra weekend na kay we organize tigna weekend ra. Lirabangan nila bu, beba tulu tak jebabatan na erinra, ramana maginit bu. It's sort of hard, but it's creatively I just thought of that maybe that can inspire them. Oh, you can. My toboni kere is very common. I understand because nisa level na toswa ni ka
na lakoy balang iraw na ba kayo lavo may, it's a good opportunity. But na au nugubambo tayo Dr. T that na kere is not giving kere is good but no ko sa kere chuko ba level I minute endon ito ba binakasara level na ngona kana varita ni onganga ba no tamata ko ay na nindoro mo to chunam do to chuma takal mo tamata ko but ni mendon ngona memory na vi kaso vina kaya do vehicle se masuli vehicle se go igo masotava you have an opportunity to give it to someone. I believe that, and I've been doing that, and so far, it's been really a blessing. Over bagla chuko balev na kanayang, o bagla chuko balev na nabi yer todo ko I baglo ngati ki yau chuka na kalo baglo ngati ki mi chuko na buno Australia, wafri mina chuka balev, and this platform that with Dr. T plays a big vital role in the impact of it. Me do chuno ko boss me khorachu na interview bina na matabi na ni kuwa na matabi na nitiabu wa congratulations to the Dr. T and the platform. Happy 4 years. Me do chuna no bitabi saban ko dichu mo na. Samundo binakbalib sara Ngueka, pamdi binakana namu POC chukumai njira todo. Quite the impact is quite holistic on lots of levels, spiritually, through our family relationships. Nasemati ni biwakani binakbalib sara kai kalau ngata chiko na mutu sota di mataka alolam sara tu bali ben reto na weka na nek ke sona bilo na soletu veiko kira-kira nga mo tingom nakabaliw kai nakabaliw sa roro binana po sa makataw bita na maramong gorto babi di binaka chukumay ni baka muna sarang baka nanlanoy na koro na no na po chukumay kantaw bo nung guwa ko manas binakabaliw sa kai sampai kana kang kumikantaw sa amin dindiyan na chukitay sarere ka lang ko mito salis talay ni Banuay klan na vitala nongo en semati kandalis tali na nanto di koro en tundosar nak balib sar sa wala ni may tining ko na nanto to vitala no labo kero ni tininga na vitala nong ko na tulungan na kao na numa na nanto to rekiliu en itostos at yung mata to nakbalib tal binakbalib manasa balib sar orang chona vital na ni wek na wata chona proximity na okala nakakede kede chukna bana ibolo tambe ndio anananda kita bi malo betikira to telele ndana lele kedanga o bombo tiando na kaitu kono solomone na tuituranga buku chukna bos pambal mali ni obi malo betikira to matabuko na ona buku lebih sona na mo ito bani rai betikindo talanga iron sharp as iron matabatango lebu na kukame o may redekin lebi bangatar na matamu warong da lebu na kaiki you'll be more sharp to wasum tak sana katu kunto tal sunya sarule buna kilaka yabi bata tunggo baga bicara vital no tunggo elle butue ye elle basini baga tari kora o mudu abo kinga akoengo ni lebu na tamatera kau kametal ngarame barong kina era kau bata na sangola kan kilaka na lived experience Batikin na non rada or mendanga naturang ni baling ramai sweater bata-batango nem ta barong ado baka malo na karatal no tak era chukuna kene bakan dindina era bangatar na nanda kilaka and we need that edge and edge na differentiate and maybe sotal na kante in the tigubat boletango na tito mbuni nanda binakata menda yanga o baka samtak na katukunto tal-talaya Sekarang lang may liwalangan na knowledge. Sabi ba sul-sultik ka na nanda kuroy. Nadaba yung may dakaba na kuroy na buku ni nanda bimaliwat yung nakawituki. Nanda matanggali, nanda bunua, nanda koro. Me kwento kirondo bitala takawali bu taltala na nitulak may babalang ndo kacho kung nararetso man yung kanima na koro na rakay. What does higher education looks like? Ba't ka na aray? Santa bitala takawali na buli, buti kinakakit kinisin lauray. Bebaka boto kan ndara kini bakan din ay do tala na the council of advisors to kun talaga na bos bukan mal nara lebu na ibakasala era bakasala binak
ena pakarorota kana pakatilewa ko indone bata au reida tiko ni ke ka sorangan re kina sone baksal nanda menda sokota ka bina kana nanda wanga ena boro ena wasa sukura ni nanda bulu bagai toke na beka au bakasa mata ka mananga na matentu saut ya ke bakar tu adil tak ngor to kertu akam boko orto wa bakam boko dala bi bakan to nam bokan ni nanda kilka na toke dorka au reida tiko ena buku ni bosa, ena buku ni nonda i togo, ena buku ni nonda ngele, na nonda iau, na kau i tauke. Era sa teka budu ruma ya ni na vivanu au koe maro i tukina. Na vika e mbali tikenta e. Au ndura ngonea, taltalau, na vital nongo, da vital na bakaramara, mbali te sana sindara ka, indara buku takarawa. Bata inda sa buli mana vika inda sa redauti. Ni kerto watrae ni na viluta kini matentu sauti na buna e maro i tukina na kendi tuku na kau tuki me baka samtau tanga na bali bos batura me baka mai imbitik tuku na kubu na o baka samata tuku na raya ai ke baka ya tarai na buno e maro tuki na kendi tuku sini magalo kendi iyo dorongone la komentan turang balukan me diruna tiel tibi me ele baka sakinga melakten ele mi milen na dole mbuta kwa na bono e maro tuki na nda yau na kau tuki sa bono de batura sini bondo into tukuna sini bangkang kai iyo ndagare chiga na bimbi ni matakali bata bango ni ndona kai etul na ka bio sini kwa dokti mi takel tukuna nanda toseli ntua na bata ngo nda vitala sanga kina to bono ana ka tali takin suret mena bio kanda tungo enda sanga di chuka na yepeta ni viluta ke bagono darei da ono mereda ni tukuna bitarang bono tal bati kira na borong tumingo na kente tuku ni biturang bono la biti ngati na nda biturang bal eseng ni da binaka iyo mbaleta na nda viluta ke bagono ni relako mai oira na mai bingarabi na matentu ba koloni sanga ndoro bono merakambi kina merani rongokin na non rele kambi bete kambi beira lewe kentu odi oira na biturang orang turang alawana na be ka otomate chuko na be busa ke na be yesana lewatan ngana kentingel batike no nonde yombul ena buna me kambiki ni me da kana bitarang bunwa kambura kise talono tengake na non retalono no nonde biturang ba lesanga ni da that's history we can't change that ya omere de kina na bata batango o ira sulit mekina level sare ndaka biturang ba cara marambal no nonde bunwa ninda raida na tukutuku ni bitarang bunwa ayo ona kau tani takine ana bata batango kau tikenta bata mai na tau bunwa belte cukup talanga na kendi talno endondonu berongoti ondura kaya tereo bole ni reida termandango ni reida na tukutuku ni bitar nguna na sana waturanga na mosi na lebu na bitalno la kina sanga ni talno tega bondo kina na bi talno ni bi usa kina bi matangali batekir na bakanda ko me babuna mera maitu na nanda turanga yandar kau o maro takakina ni na lebu ni wakandar la ko mera maindondo mera maitalo somdanga rere simdar ka ini sato sotiko na vital no sabakai mata na kena rongodi na be tuku na be indina lebu enda mai wasik enda ngire ni ndar ka enda kalunga takina ni sanga me wasi nangeli era sing wala ngani lawana no be turang bal sanda menga was bagai usa sanga enda mai was bagai matangal sanda ke me wasa bagai tok kona kainda sanga nila watu iyo ora de kina sanga indundo kina beke de meta torang na damman der to da kapchu na tamba da ka ngel marro ni ba madal ta chiko tal ndono ngono go sa bola tikina na tamba ni toki esa le bola titalanga na kena vesukitu na non de yombula me bakara rote kina non da zaka tagi kenda na kawte ko ngo indona bata ora de kina na kena wakande o takina tuku it's not top down it's gonna be bottom up because that's the way it's gonna go ni yombula and the token tumbos and the token serta nga matangkali bakabuso o kenda na tawuno na bola kaumbula tu wana kenda ngeli wana nonde busa wana nonde bi matangkali and na bakali wedir chunga na nonde turanga sinirana singa bal na turanga me wana klo me bakandi kla tukuna ni voltambe ya na ndora kaya o maro taka chunga bata batang anon relako tikumai ele una bakanda maramai talano keda karuango na vosa bakabi bakanga tek chikana porka mungo o signo badale vida tal na
na bata tiko e me o saranga na do divos non da ve vanua turanga na da ve indelani au sulet moir no kande la komandoni bosa o profesa Polongireti me mai pa ko te ke kenda tale ena buku ni bosa ona no godo butu chikon bimbi ni kena banga chikon bosa bakabiti to be the future ni program ko mbale tango ni kente wil na kawi tuke enda bosta kana no bosa bakabiti bakambau kena no bosa ni biasan enda lele sa population ke vite sing don milioni vi mama ya enda chikon tuke e vi mama ni kente wil mandanga ni tuke enda sangul da bana no bosa no bosa ni bosa ni de vi sarang sara bosta ka ke baka sorbe ramoda la sarang na ko que ve canta me vos chingo bana koro but enda susu mana koro ele una canta sim susu mana koro sandendre mine semata bate vida no vos me vos taken endo no vos sarangane no so sararangan do vos bambau leu sara vos bala ya endo na ka o tale taka chuko mbele na program go bueno meteris na que baka endo na ka me itakele chikine non tare chikene liu na program go ke baka ela vete da ka me do sarangana ke na studio me daka na vital na me daka ke na vital na baka viti subtitle baka balai se baka India se baka China se baka Italia se baka Spain era wa bachatu na kana ngana da merne da me tango me ke na ndo bos nda le le ngana itoke enda bosa taka chuka na bosa ndina baka viti ena ve se ora yana ke ne karo na ke ne katulunga na o tale takena bata batango era kama kina bakale wokenda endu nananda lotu esanga talanga naduru enandona mata politiki so it's non-religious and apolitical baka sabatake ni libro be bata tungo nangona ngasale mama de kina nona tal no kone to kini bata sa duru ngamai endu ngavero ke sindur me be basa baka politiki duru me lotu yo o kona kaya ko vika de tuke e baka indo wosikende ni salah kami terbat-bat salah kami terus turun ke nubuah artu sana pengalal belete ortu sama itu nggak tak cungan nurut turut eseng ini cungan bat-bat nggak kira-kira dokter ti bat-bat nggak ya me eranda vital nggak tak kalau iyo batakin nana bos saya bakal ngerti kan iyo ya kira kayak me durma kini ruang lalang oh bakas sama tak cuci David na wana mbak sawo cuci dora kan lewu ni mata politik lewu tinggi erabina kata meramai buno mbak sama mbak madal andar kau o kerja serang abi dokter tim me kaku ni mai bagai ngatak na bata me bital ngatak na politik belet orang politik karena bulangan bulu baga politik siapa be matalo tu do bakas sama takai makanya teman me bital no kena bital serang abi ngalala nalamanda o tukuna na kau be tukuna iyo la beta da kendua va kau ta kendua ya na kau o nama katigo na tos chukar be na program ni wata ngo ndor kata la o kero bitalo tak chukar na YouTube sa kero taket chukar sembar na bulango mesada bonan dono ndul na lebuni kata ni chuku monongo sa bia dionan raul lim sangul bakata lebuna kata ni tu sa banga membe dake bichangul kalim nondol o kero no binama ka chukar sembar da bonan bengo sanan dono nondol na lebuna kandara erna baka muriama na lebuni wakandar surat mai erleu tal satu erna surat mai meramai tal na meramai wasetal ngana nonra nabi kaira nanumo membeleta nanonda bola sena nonda torda kana kawe tuke andar program itu kongo na tal no ni bitikina awong botel la chungo na nonro tal na sana wakaturang the conro bembo madwata CBM salia chukona vital no ni tikina otawaki uti asan ngai lande mai obong botana sana baka turang olau sela mai biti masana ngai baka muria na bi asana ke biti ena biti kina mending ting mekin ndo na talan ai obo bena kata kana bekim ni no kanto ni baka romo ni do tokon na program go ya wala na baka lelesar na kau au sana na magitiko mona rel ke na program go menangono go menedede una wale sebenarnya nak balik besar mudo lapo nak balik na soli bakasame na rekiliu utoko na saranga na kena pakai ngatakin na basa baka bit basa baka mbau kabaka bibitek talinga na nonta posi ni benuai sen nonta posi ni sud totoko baka oti amdanga dora kana kutali takatingo na tukuni
kakiro bete bitiki ngo ke winu ingireti ndonga kene bertek ngo tal na singa nanoa singa iyo nanoa ora singa mbungirua lakena tukuni bertona ngone ni tawake ndora kanono raba bini bina katiku mai na leo ni tikina baturanga tawake na nonra marota kale tukuni mai wase o wini wai paula siang wala ngani tukuni mai ni pamatal talenga kwa na bosa lebih kai kliten kina tikina tawake ndora kai era tukuni mai o rendin tala kanistaran tuno koni tukuni segeronga tawakan dua sia matali tikina rabo bo mai siatura kasi makina na biokani mai bua kerto na biokani mai undu totokan dina na biokani makawanga kami wasital dola kani tala no sambo rong bina kantin rawa era dhimbi na ngoni ni tawake rasa mati kumai ratu kone si bina kabali buno nomro wasiatu ni mamitala no kungani kini listal kini beka labut cuma tala kata lagi kena kawasia mayo manasa na kena dikita kena biasana semata na biokani kutika na patamai ka wakami bimbulingi dake bila beti na beka itu wanita kwa bini binaksara bakalemu bikim drona biokani o kai manasa na nongo weko tal sunia katalaki no labo bini bikim to na nomundo maybe was itu ena sigbena kanikwa saba ko mati tukan bikim to sara to salaba ko Naka, nito kena yang baki satu gue mata to lolong saran di bale to ke bakal tak Nabalem to kati, Valeu. Motsaka. Isa berapa level yo, tertala? Berapa level naka, sampai? kalau mata, Lumayan Naka. ya. Bakit ko? Naka Wade. mana sa? Mina kau ka? Okay. Yo, naka. Esta totoka mulai Ode naka sudah mami di binaka bertona biokani tomenta batkia unaka binaka kuwa na nito rile sutiko na kana mi bakano mitiko na kabani yang baki ni kana mai di baki tiko na talanoa with Dr. T be baka bikim ni na dos pakarong tiko mai bikim ni akila ni atiko na program ko nan kana taka tiko na tukuni vera na ngoni melo manitini na madao ya sebenarnya meda manitini na madao sartu ker main tumbu metos nga yang go sakapan yang paking go ya ketoni takan yang total na yang pakibo satu ga mata total na tin corona bula ni BOC ken na biba kong kita sama kumadiani do mo mai biti do mo mai malamani ni kalonga tatiko ni mo mata laka